بلي هالبجارتن سروكاتيا سوريا كو خلكي روجافايو كردستاني وكي شانو يكي بنافتكم ليم بنر شروفكاري سياسي اكرم حسين رام في بابت شروفه بكن دمباش كي اكرم كيك اكرم دخزم دس بيك دوي برسي بكم اف هالبجارتن الجورا باهبرياته براستي شانو يكي سياسيين يانجي سپاندنه خو سپاندنه جالی بشار اسد و كونو نراتيا سوريا ازدكم واخر كي سوريا من حلد بشيري نرخان دناتا تشيكا كي اكر سپاس بوده بگمان گلین با کروجلات سوری بشکن جه گلی سوری بگشتیده و هر وها ایرو تشتید به تشید به جمجارا البجارتين سرو كمار سوري تي واتايا كي رحني كسك چه هرمي به چه ناونتوي به حتاج قندافا عربي هيج بول دارخسنا فان هالبجارتنا وبطايبه 2018 ريكفتنا حزيرانا 2018 بقريداي بو بباشوري سوري منطقة دفرا خفض التوتر سيسيا درعا وبطايبة بهاد ديار كريم برنجكي زلال بشي جواتا قدسي 2019 هروا ايرو بشي وان هردو ريكفتنا وهردو بيارا چونا جولانج اسرائيل بيدنگيا رژیم سوری شونا اسرائیل جدما جولان را تطبيع عربي باسرائيل را تطبيع سوري نه اشكره باسرائيل را اواتي واتيا كرحني كزك نخوانيج هزين هرمي ونافنتوي هنن جبو بردوامي افان هالبرجارتنا جبر روشا سياسي بجارة سياسي سوريا نهاتي استواندن حتى فراغ دستوري السوري جيب بيقومان ايرو افهل بجارتن تي نروانن لد سر إرادة سر فين ورايا قشتي قلي سوري بتمامي جبرولو بخلكن باكور رجلات سوري بشكل جفي قلي سوري ونكارن لبر في هالبجارتن بسكنن لكارن نريني خبدن نبج داربونا وان في ديفان هالبجارتن هذا كاكي اكرم باشا ام بيجن هالبجارتن تشيبون بشار اسد جاركي دن هاتا هالبجارتن قالوا انه نراتيكي الروا يا خلكي سوريا ولاتي سوريا دكاري بك براستي بشار اسد كاكي اكرم أمهل بجارتن ويبسري هرن لأنه نرتيا رواتيج بسروك كومار سوري أو رجيم سوري بشار أسد جدا 2011 رواتياوي دستوري نماية لوي خوانه بردوام ببه ام دخوازن و بحبكي جدائية تخيني قلن باكور رجلات سوري ايرو بشي 10 سال 11 سالا جوه قناغا زحمت آدر باز کرند شورشا سوري ده قلن باكور رجلات سوري نرينا وان سوريا پیشروجه ره ما في وان سوريا پیشروجه ده جدائية جنرين وما في قلن سوري ده ما ايرو شورشا سوري دست في وقت دست بيكر كتبن باندور وباندورا هيزن هرمي اجنداتن هيزن هرمي شو قندافا خليجي بو سعودي بو ترك بن روسي بن هروها ايرو ايوان نرينا وان جوان هالبجارتنا ره نرينا وان سوريا ره دو كرسيا شامي ده لباكور رجلات سوري بتايبات باكور رجلات سوري نرينا وان سوريا ده دوزا ماف کی دیروکی ماف کی دموکراتیت ماف گله وانه هروها گرک باكور گلن باكور رجلات سوري ورفبريا خسر نرين جدابه نرين كوي كاربه ماف كردي ماف باكور رجلات سوري گله ماف گله باكور رجلات سوري بپاريجه كاكي اكرم دوي چرچوي دنا خواشت بپرسم نها چلو یک کاندیدین سر و کماریا سوریا جی سر و کی سوریا هن چلو یک کاندید الگورا باهوریات کس جوانا دکاری رکبریه که راستقین هم بری بشار اسد بکن یا دویم جی سکنا بشار اسد گریدایی پرسا کرد گلکی باشتی زانین بشار اسد پرسا کرد وکی پرسکا گوهاتیه چاره سر کرن
خەلکی ڕۆژەڤایی کوردستانی ژیوەکی بەشێکی سووریە دەگۆن نەپرسکرێکەکەوەی سیاسی نێتەوەی هەیە بناو دکە دوان دەربارە نرخاندناتە بگرم کەکەیەکرم. بەریکشا نەچەلوویەک بن 140 کەسێ خۆ پێشخستن ji bo serok Komarê Sûrî tişkî nakin ji ber destûra Sûrî 2012 de her yekî karibe dakeve dengê dawî bistîne ji bo dakeve helbijartina gerek 35 dengê be endamê berlemanê Sûrî bistîne. Îro di berlemanê Sûrî de 167 deng ê cebha wetanînin ê behsiyanin û havalbendê wanî siyasînin heftê heb kesên serbixwenin ew partiyê dinin her wiha ji van çelû yekê de ji Beşar Esed û dên nûnera pêve kes nikare di kes nikarin derbasî helbijartina bin. Her wiha ve hesim bûye yanî heta di destûra Sûrî 2012 de ve hesim bûye ki Beşar Esed wê munafisê wî kêm bin ji pê wî di kesa tune yanî ew heftê kes heftê dengê berleman ji du însanan avanak şûê derkevne ve propaganda ji alî rejîma Sûriye ji alî Rûsayê ji alî hêzên heremiyeke nûva munafisê serokê Sûriya serokê Sûrî ji munafisê ji bo serokê Sûriya çêbûnin. Lê adin mesela mavê Kurdî îro nîzamê em îro bêjin rejîma Sûrî nîzamê Sûrî dibeşin nîzamê taifî heye û nîzamê behsî heye. Nîzamê behsî û Rûs û İran ê taifî nailin mavê Kurdî bicî bibe ji ber mavê Kurdî bicî bibe Sûriya derbasî bi tevahî derbasî qonaxa demokratiyê tê dibe qonaxek nê dibe. Her wiha hêzên heremî wek Tirkiya wek heta gundava Xelîcî wek Qatar û xeynî wan dijî mavê Kurdînin ji ber zanin Sûriya wê ji qonaxa erûbetê ji qonaxa taifiyetê wê derbasî qonaxa demokratiyê tê bibe. Ji ber vî ev helbijartin tê gava nave ji bo mavê Kurdî de di wê asta berdewamiya hevsengiya meşheda siyasî a Sûrî heta piştî çend salê din 10 sale 7 sale bi gumana wê bigê heta 10 salê din heta tertîbek ji Sûriya nehre çêbe ji ber vê dewra helbijartinê 7 sale û destûra Sûrî jî 2 sala dide yanî bi gumanî biçû 2003 de heta hevsengiya siyasî Sûrî û lê rojhilata navîn bê hazirkirin bê stewandin wê çaxê Beşar Esed ew rejîma Sûrî bi tevahî dere. کەکەی ئەکرم پرسا خۆی داوی بکەم نرخاندناتە لەسەر vê mijarê çiye ku li Rojavayê Kurdistanê yan jî ew diberên got dibin kontrola rêveberiya xwe serdene welatî helwesteke çawa divê werbigirin gora bahweriya te girê dayî vê hilbijartina serokatiya Sûriyê. Li gor nerînên xelkê nerînên siyasî siyasetmedar û hêzên siyasî li Rojavayê Kurdistanê û li Bakur Rojhilatê Sûrî gişê wan dijî van helbijartinan ne bi darxistina van helbijartinan deverên dibin kontrola û rêveberiya xweser de rêveberiya xweser nerînê xwe diyar kiriye û zelal kiriye ke çi helbijartin di Bakur Rojhilatê Sûrî çê nabe lê di aynî demê de gerek rêveberiya xweser û xelkên Bakur Rojhilatê Sûrî بنرينك دل في مثلا بنرن نرينك وتايبت موضوع كردي ام دوزا ما في كرديت كن ما في ديمقراطيه تج باكر رجلات سوري دوزا سوريا ناف بنديت كن نوك ائتلافات سوري به خلكن سوري بن انا دبن نافي طائفيات شورشا سوري ونداكرن هروها نرينه ماجيشا بتمامت بتايبت وبتمامي نبل دارخستنا فان هالبجارتنا اللي جرك امجي نديجي نرينه هزن نافنا تويبن برجوندير قلي سوري قلي باكر رجلات سوري بمشن لي ام دي ساجي دوباره كن ام نبفان هالبجارتران كل دار كفن دبن دفري كونترالا ريفابريا خسرده جبر اف هالبجارتن تواتيا اري بيدان اعتراف برواتيا سروك كوماري سوري واف رواتياوي تنه ودر الفرجي تنه كنجي
بالشام كنجي بايتخت سوري كنجي ريجيما سوري كنجي برلمان سوري اري بيدان اعتراف برواتيا ريفابريا خسر للدستور سوري تكر هو شاغي حق ما في سوريا كأمجي اعتراف فان هالبجارتنا بكن دفريت بن كونترالا ريفابريا خسر ده سپاسیاتت که مشروع کاری سیاسی اکرم حسوک و شقام شلوت میوانی